Gobele saluka sempondo mafumanze tafume sisweni sanhle sombethe izulu nomhlaba noma ungakhulumanga sanhle sibusayo nesiphakamisayo South Africa wide world ngiyakudokotela Mshayi Wezitha ke lona bonke abalandeli ababukeli bayo le channel hawu suka limadoda ngithi bayethe ngithi qamagu ngithi ngibamba ngazo zosibini ngimile ngamadoda ngitshalo ngizitho mina ngithi ngisendaweni yaseqonce etolo ngasuneka namuhla noma cha ngaqutshulwa ngesintu noma ngesixhosa ngiqubulekile la emalangeni bengiphethe ingane le emalangeni la ekhaya ngiyiphakamisa noma ngiyivulela ngokwendlela yesithunywa ngokwendlela yesonto hayi ngokuthwasa hayi ngokusikhwama sokunyanga cha kodwa ngokwendlela yesithunywa sesonto kuma nje ngizumile angizokhuluma okuningi nginazokhuluma after hayi kanti yini le Mshayi wayilana angazi nami kodwa engikwaziyo isiphumo siphuma ebantwini over to you Ulweli eMzantsi Afrika igama lami uzanendaba lona igama enginikwe uNkulunkulu lo ungivuse emoyeni kwesithunywa ngoku ndize umbulelo malunga negusha because bengingazibelieve that I have isithunywa phakathi komini bam and then ndifuna ukuthi kwabantwana basemhlabeni that they have to believe that isithunywa into ekhoyo and they have to come kumkhulu and then bazofumana uncedo because if you don't umuntu akazukwazi umuva embonini because if you don't follow ile nto calling yakho akho nto izawulunga then ndize ngalombulelo ndithi inkosi Mhlaba South Africa wide world niyazwela mina ayikho into esiscam noma engithenga umuntu ukuthi aze la ekhaya kodwa umuntu nomuntu uthunywa sisithunywa sakhe lidlozi lakhe yangizwa ngithini kumanje lengane ifikile la ekhaya emalangeni njengoba uziva ngisitho mbukeli emalangeni ihlelela ekhaya amalanga ingathi 3 weeks ihlele ngipheka ngiyikhulisa kumanje yaqala iprofeti sizithukuthuku zamandla okuprofeta lezi zobonga ngazo la ekhaya lento ngilindelayo ngoba eli kakhulu 3 weeks eli kakhulu angaqedi ngisho uDisemba yemadoda kanti lento injani kodwa nami ungithi kumhlaba angazi into engayilana kodwa enkozini amandla akhona la ekhaya futhi mawusiza kudokotela thanda ukuthi landela isiphiwo sakho landela umoya wakho landela idlozi lakho kumanje ngayimvu mina ngisele imilomeli wami ngithi kulusha baso izinto zikhona ukuthi wena warodwa khona mina ngingeni kodwa ungathi into ekhoyo ayikho ngibhese kuni helutsha lento ayibambezeli bombu ayibopheleli bombu bakho usengashada usenoba nomsebenzi wakho as a profession and educated as a person kodwa uyilandele lena ngoba ikhulula isonto yakho andikho mude ke nami bengithi nje kumhlaba ngiveze into engiyenzelweyo ngumuntu ngisaphila #ngithi mina Mshayi wabashayi ayikho inkomo yobuthongo nayi number yami lingahlukani nayo 067 94 69 570 angiphinde futhi 067 94 69 570 Christmas omuhle ikhuleke ezindleleni
nikhuseleke, nizigade. Ngithi mina ngiyanithanda nonke bayethe.